paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka ba't nga giduron, Chip? Tani, nakasipsip nga tiaglawlaw. Nagtakrot ka magtanjawn. Nagsipngat nga rod, mate. Uray asino mat mabutang iti kasipngatan. Apay ngamin anasip ngayt. Katadamat street light iday. Awanan dagiti street light, Chip. Apay ngawantan. Di mo ayan nadamag. Abinarsak ni tata badong amin nga street lights. No kasta mabartak. Ay, isumot lagay man nakasipsip ngayt. Ay, Chip. White lady samot dyan nakatakdar dyan igit ti kalsada, oh. Ah, ay wan. White lady talaga. Chip, anya ti aramiden ta? Ay, mabuti nga kinti white lady. Anya ti aramiden ta, Chip? Tumaraytan! Apay, pudno ang nagtartaray kayo idirabi idinapan kayo nagrunda? San ka day, kagawad? Ay, pudno, kagawad. Nagtartaray kami kini Chip. Ay, istoryahan na pailang, mate. Adda ngamin nakita mi a white lady, kagawad. Ah, white lady? Nakakitaan nyo iti white lady? Awan ka day, kagawad. Pudno mat, Chip. Imunakan tupay at imaray. Namsim maruno ka, mate. Nilumbahan naktupay. Amin naman. Naa, takrot kayo matgayam atanod. Kunakman no naturod kayaw. White lady mo't dyan nakita mi ngamin. Abay ngamin kagawad. Tasan mo tin agsilaw dagiti street lights na yaw. Ay, di yu aya makita atunggal mabartag ni Kabadong pagpupudutan na abarsakan dagiti street lights dito'y barangay. Oh, di mat isutimbaga kin ka, Chip. Nagturad nga garamid iti madinitata ba daw? Gaputan mo na nga wan ni Uncle Kao. Ay, Badong, apay arumor ka manang. Wala, tasumip nga tay. Apay no sumip nga. Ay, kita mumitin ah. Saan ka arumor? Ha? Mapan ka manin aginom. Apay alapdan na ngay. Tilanto manin aramidam no kasta mabartag ka. Binar sa barsak mau dagiti street lights dito'y barangay. Apay, di mo malagip day ka nga inaramid mau, ah. Amo ka. Inggagarak day dyan, abinarsa. Iso nga ita, nakasipsip ngutan taglawlaw. Bayam ah. Amno datarimaanin dagiti tanag. At dadalaang mo dita nakatugaw. No agronda kayo, agan-anad kayo ah. Tani pare Badong, agbarsak no kasjay anabartag. Unang raw, antay. Ay, nakasipsip nget aglawlaw. Gapo iti panagbarsa-barsak na kadagiti street lights. Iso nga rod na mabutang kami na mapanagrunda. Ay, apay amabutang kayo. Awan lang ni uncle mo, mabutang kayo. Awan mo't nga min silaw. No nga parang manan kada kami dyan white lady. Nagkuna nga da white lady. At da nakita may antay. Kat, kasano nga rudan da ito barangay tayo, no saan kayo nga agronda? Bayan nyo ani tata badong tagrunda. Rinabiimat arumura na bartay. Iso nga rod anaskan nga agronda kayo. Tama nga no adan tumanan kalukuan nga aramiden na. Ay, wanan niya. Ay, dinadaol na amin nga street lights. Wan nga raw. Sige. Agrunda kami atano dito'y barangay tayaw. Uray nasip ngay. Chip, si kansalangan ti mangituloy iti ronda. Ha? Tapay. Makatrang-trang kaso aksamot tan. Ha? Si kamay. Nasipngot lang. Makatrang-trang kaso kan. Win, Chip, nabara ako. Uray dapadapan nak. Nan? Saan kamot ang nabara? Ada masabat ta ka, pre, Chip. Awan. Panunot mo lang dayta. Anyay nga ron dahil masabat ta. Tao mo't amagbag na. Kapre amagbag na. Saan? Tao dayta. Wino saan? Aswang dahil ta. Ang daya mo't aswang. Kita mo, agtumba-tumba amag na. Hoy, Saka! Sa dino nga di pangitulungan ka niya. Ningit gayam tataba daw. Nagtumot kan ka.
Tatabadaw, nabartag ka manay. Siga ka din tayo takwarag. Wain, tatabadaw. Agrun-runda kami kini John. Uray na sipngit. Siglat tati panagrunda may. Ngamin, binarsak mo mat amin nga street lights. Nagko na binarsak ka. Ado ti mangibagbaga, tataba daw. Ha? Apay nga binarsak mau, tatabadaw. Kaya't ko aruruday ni Uncle Mau. Katawan mo't ni Uncle Kaw. At damot na panan na. Ay, awan na ya. Ay, perjik mangarod dagiti alat dito yung kalsada. Ay, madimot tata. Yung karkarigatan mi nga inaramid dagita nga alad. Ha? Kan may sa, ginastusan ti barangay dayta. Ay, kanda saya at ano kasta. At naganas na mabirde. Nilay. Eh, Di kayag pirdi tataba daw. Anya nga taramidan ta, Chip. Kaya't na matapirdian dagiti alad. Wan nga raw. Alangan nga ipalubos talatan. Ay sana. anya di pagtungtungtungan nyo dita. Awan, tataba daw. Iramandak mo da. Wano, siyak samay, ti pag-isistorya niya. Ay, badaw. Anyaman ti pinirdi maun idirabi anabartek ka, ah. Awan mo't malagip ka. Adda, apay kumadi mo malagay. Ti plano, mapan ko perjain, dagiti alat, dita kalsada. Ay di mor aramiden day tabadong. Tauray siya katimulong ak anang itarimaan ka dagita nga alad. Pagpapintas iti barangay dagita. Pagpapintas nga, dadailag. Awan, ti makalapid ka niya. Ado kami amang guraken ka no aramidem day ta. Ay, oray mang gumura kayo amin. Anya mo ti bibiyang ko ngay. At damot kano plano ni Kabatong amang perde kadagiti alad nga inararamid tayo, Maray. Nay, apay ngay, kakaiso na apimbintas ti barangay tayo, idi adda dagita nga alad. Napinturan da pay nga men, kanamulaan da iti naduma-duma sabong, iso anagmayat akitaan. Ay, win nga rod ah. Ngam apay aperjen na. Dadaol san ti ulo da at tao. Saan tayo lang nga ruden ang nagtagtagare, idi binarsak na dagiti street lights. Awan tumat nga min kabuteng na. Ay, dagiti nga'y tanod. Kabuteng na dagiti tanod? Dagiti kit di tanod ati mabuteng kan kuana. Apay ko maakabuteng da kat laklakayanan ni Pari Badong. Jakman amo kadagiti tanod no apay akabuteng da ni Kabadong. Ay, mamartak a Pari Badong. Ngam isukit din ti kabuteng da. Ah, da kayo at anod. Makita yo, dahito yung style ko adumanag. Ah, kasay. Chip. Kaslamot istel ni Jackie chan ti panagdanog na. Style lang, mate. Tatabadaw. Padasa man ti dumanaw, no talagamot lang na pigsa ti danog mau. Pangipadasa ngay. Asino kada kayo, ti kaya na ti madanaw? Ni Jun lang nga, tatabadaw. Ha? Apay asak nga, Chip. Iparaman ko man king kano kasano ti kadagsen dagiti makadumanag. Ay, sana tataba daw. Sana sakti pang ipadasam. Sige, tatabadaw. Tangalak ni John, tadanogam. Ay, sige Ay, na. ay, ay, Jacket ti madanog. Sana. Nalpasay. Oh, nalpas ka naon. Dinanog na kan, John. Ha? Awan matinariknak. Kasla ka mo nagsipat iti lamaw. Ha? Awan matinarik na kadanog mo. Tataba daw. Anya? Wangag paisaw, tatabadaw. Kasla sipat lang, matinangag ka. Iso day jayan, ti danog mau. Kapigsa na danog ko day jayain. Nasaksakit pa iti kadal ni nanang ka. Kapoy kamot gama dumanog, tatabadaw. Kunak man no nalaing ka. Nasken alakdan nyo ti plano ni Pari Badong amang dadael kadagiti alad. Tanagrigregatan tayo ngay nararamid dagijay. Wanantay, lapdan niya talaga. Amangan no inton mabartak no rabi kat dadaelan nan dagijay nga alad. Agrunda kami intun rabe. Rumbeng laeng. Apay, kabuteng yu aya. Saan? Apay kumakabutang may, katlaklakayanan. Katwin mait, nalastog laeng agsasao. Angam kinapudno na, takrot dayjay. Di nanto pa yan mo ti dumanaw.
Makadanog pa'y ayaday jay kat laklakayan nga rudan. Kay sumot ipalpalastog na nga, may. Di kinalaing nakanua dumanaw. Apay, di mo malagip, idinagdinanog dakan ni Uncle Mau. Ayunan niya. San mo't adimanon ti danog na kini uncle ka? Iso nga ron ako asaan arumbang akabuteng yo ni tatayo abadong. Wanan tay. Isukit di ati butbut nganyo. Ay, takrot ni pari badong. Kat no kabuteng namin, ultimo aniniwan na. Ay namaray, baybay akon ni badong ko. Taison tumit laeng adinak dengdenggan, oray namin anukon abi nagbagaan. Ay, talaga asaan na kaadengdenggan, Mare. Naumakpay kit din amang bagbagakan ko na. Ay, oray asinumat talaga ang mauma ka. Iso Ay. alat dam. Tanay, plano na kano adadaulan dagiti alad amang papapintas dito barangay tayo. Imbagak meten adi na dadaulan, agam ipapilit na latamag. Ay, makaungat akan kwa na ni Inteng no ipapilit na dayta. Ay kit makaamumeten ay tibiyag na maray. Ay, sigurado nga agungat to ni Inteng. Tanay, saan la dagiti alad ti dadaulan na? Tanay, dagiti street lights talaga adinadaulnan. Kitain tayo man no anya ti maaramidan dagiti tanaw tapno maprotektaran daytoy barangay tayaw. Itataawan ni Kapitan Maray. Data man ay jaun. Ngumapay day tapuraw nga ulays. Kat, pagulas ko kabayatan ti panagrundata. Ulis pa'y mo't day tayo nalam. Sa pa'y puraw. Tano makaturturog di ada pagulas ko. Ay sana maturog ti aramidan ta. Nasken asiririing ta. Uray apagbiit lang nga panagtuglip mo't Sana ya mabalain. San nga rin na mabalain? Kasano ka makapagrundangay no maturog ka, mate? Kita am dayta sumungad. Agdiwar-diwar, mate. Ay nabartak mananday ta. Ninsamot tataba daw. Tatabadong! Papanam! White Liday! White Liday! White lady ti panangkita na kanyak, chip. Kat mabutang mo't gamit ti white lady. Asit gamang kitay. Tapno at adda mabutang. Ay wala niya. Badong! Ayaw, masasidag to White Lady dito ay agaw. Badong! Ay, sus! Sakti White Lady! Agsawpay gayam! Ay, taray pa daw! Kamatan ka, Badong! Oray sa dino ti papanam! Ay, taray pa daw! Partakam dito manay! Udno gayam ti magbagata White Lady! Umaya kun Badong! Mang mga anak itilakay! Ay, tuyang! Lukat ang dari daw! Tuyang! Ay, darasama! Apay ay akas ka lang nakakita iti alalya. Ay, pasalagan ako na! Ay, rikam mo adagos na itari daw! Darasay ba't na White Lady! Ayan ti White Lady. Ay, kamkamatin na tuyang! Kamkamatin na! Ay, nakurso na daan na ka ti White Lady. Day taka nga main, tanausam ka arumor iti rabay. Ita, agkatawa ka pa ilang, mate. Irikam mo na tayo tari daw! Ay, sos badong. Ha! Adag pa'y so White Lady amang kamkamat kun ka! White Lady! Umay ka! Ada dito'y ni badong tao! Ay, irikam mo na ako, naknay! Ay, di naman gudbud ng tuyang! Ay, badong! Kunak man no awan ka buteng ba? White Lady lang, kasta una yan na nervyos ba? Nagmayat gaya mabutbut nga ni tata ba dong, chip? White lady lagayam ti kabutang na. Permiti taray na itay. Kinamat ko aging gay balay da kahit. Isumahinton sumarunaw. But ngan tamanain. Wain, amutan wanya ti kabutang na. Oh, sumipngat manan badong. Rumor kan samay. Nagkunaking ka! Kano ka darabi arumor ka ama panagin inaw? Ay, saan itan tuyang? Narigat ay! Ang mga numasabat ko mananday jay White Lady! Ay kat sigurado nga ur-urayan na kanday jay.
Ay, dituyak langin balay. Ad-adan, asurot-suroten na ka. No dadaulam dagiti aramid mi nga alad. Ay, saanay. Saan ko napirjain, dagita nga alat. Kano iso ti planom nga aramidan? Awanan ti plano kakasta, tuya. Nay, apay day ta resibong ipagpakita, marikuanan. Iso dayta tibaya dagiti binarbarsak mo nga street light. Nay. Nagadan? Kadugayam ti pinerdi masilaw. No di mo ko mapinerdi dagiti silaw. Nalawag ko mati aglawlaw, kat saan ka makakita iti White Lady. Ha? Kun saan nakamot akamatan ti White Lady. Bayadam dagita. Tanasken ama itarimaan sakbay sumangpet ni Kapitan. Agungot dayjay no maamuan na anaperde dagiti street lights. Aw, agrunda tamanain. Ngam inalamanan day tapuraw nga ulays. Una, tapang but-butang kumanan kini Tata Badong, nurumwar anabardag, Chip. Ayaw na niya. Bagay ko matlaang tagbalin na White Lady, Chip. Nakabut-buti nga kadimot laang, Wan, mate. Iso nga rod akinabuting na kanitata ba daw? Ay na, tatabadong. Di ka agaramid iti kalukwan, tapno saan ka amabalsan. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VG Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Asino aya tikit kita di tatawa ba daw? Ni kumpare nga Enteng. Kita ma, nakatugaw lang manan. Ay kat agin inanamot Tapay ko mga ginana. Anya tinakabanlugan na ngay. Na, makadlaw akon aba daw. Nilatan kapitan ti kanayon mo asipsiputan. Naskin lang nga siputan tayaw, ti kapitan tayaw. Tama nga no saan nan, nga aramiday, nagiti trabaho na dito'y barangay. Day talag sipsipot ter aramidom. Inkaki di nagbangkag. Ay di nakman ibaon-baon. Sika, ti mapanagbangkag no kayat mau. Warog, ayan ni Uncle Mo. At damat iti ruwar, nakatugaw ijay. Ingkaayaban. Makitan tumanan ni Pari Badong kat adan tumanan makunana. Anyay ko matimakunana. Ay na nalaing agsipot ni Pari Badong. Kumpormin tumanan tis istoryaan na. Iso amapan mo ayaban ni Uncle Mo. Gail, papayaban na kanyan tibanang. Apay ayaman ang inanak nga ron dito'y sirok ti bayabas. Saan mo kanong ipagpakita ti panagtugtugaw mo kinitata ba daw? Tadanto ka numanin may bagana. Aginanamo nga ron ta, nagado ti inararamit ko nagmalam. Oh, kita niyan ti aw, paypayapayan na kan. Na, tayong banikas naman ako nakon. Makaungot sabay. Mala, umunag kan. Narigat no makaungat nga tibanang. Enteng, ay ayaban ka tamangan tayo. Ay, kasta iya. Ay saan ka man nga agtugtugaw ijerwar? Ah. Di mo ayaam mo asipsiputan na ka ni kumparim abadong. Bayam, ngagsipaw. Di mo pa'y ayanang ngagdagitis istoryaan na maipapankan ka. Bayam ka di nga agistorya ta mauman to. Ibagbaga na aday tala agtugtugaw ti aramidem. Kan saan ka kanong agtrab-trabaho? Anya asaan kat kanayo naktupay abisay. Anya kat day di akong pare kon. Day tala agsip-sipot di amuna. Sayang.
Sayang ka talaga. Anya ti saya nga ibagbagam. Daya pa lang ibutos ko iti dayta, kapitan. Ni Kapitan Enteng. Wayne, nagsadot, Mike. Nay, kasano nga ibagam ang nagsadot? Ay na, kanayon ko ang makita. Aday talag tugtugaw, tararamidin na. Agin inanamot Awan la ka din karbangan na nga agina na. Saan arumbang nga ginana, Maray? Tawang mga rod araramidin na. Kano inaldam mo nga anda ije barangay hall. Di mo aya makitkita nga idadaolwan na dagiti agikap. Kita ba? Nakatugaw man na, nije balkonahe da. Aging ingat. Kalkalpas na nga taanangan Pustaan ta. Madamdaman na ita. Agila dahin. Dilagbay. Nawan lati di kasipsiputan mo. Ay talaga kanayon ko asiputan. Tigaraw na. Dayta, kapitan. Adoki dahin. Di pa nagtugaw na. Ngam ti pa nagtrabaho na. Gail, nagringkan. Mapan ka nagtrabaho. Nalpasan ti oras ti panaginanam. Nakaturog ang mga agpasaw na. Nagpresko na yati maturog dito. Inaramid ko ang balkonahay. Bumahon ka ditan, tanay. Kitkitain na kamanin ni Tata ba daw? Hindi dyan kumpare. Dahil di tersina ni kagawad ko anang. Nakakita dito'y balayo aw. Sakman na, tisip-siputan na. Lagit di Anyaman nga tanti pampanunutan na. Pampanunutin na asadot ka. Ay, nakmanlagan. Dinalaan mo nga Duterte Aramidak apagimbagan ti barangay tayo. Mare, bagbagaam ni Kapitan, ano kasta maturog, wano agina na, saan na nga ipakpakita kan ni Kabadong. Wen nga rod, Mare, dillaw ni Pari Badong. Naglaing nga rod nga agsipot ni Kabadong, itigaraw ni Kapitan. Ay kat, bayam ang agsipot latan. Oray to pa'y syakot ka na yun nakmatasiputan. Amangan ka no sa anak ang mapanag-duty di barangay hall. Kat, isumot ngay. Awan mo ti aramidan na. Day tala nga ro tagsipsipot ti amo na nga aramidan. Nagtrabaho tayo anasaya kagawan. Tapnawan makuna dagiti tataaw. Nang runa ni Paribadong. Kat agtrabaho tayo mata na saya at Kapitan. Sipsiputan na tayo kanaw ni Paribadaw. Wen nga rod. Kano makita na tayo anak katugaw, istoryaan na asadot tayo a barangay officials. Saan mo't apod no? Naglaing nga agsipot, naglaing pa nga agaramid iti istorya. Saan tayo mo't asipsiputan ni Paribadong? Pambarak ko mangay amang sipot kan kuana. Nagsadot tupay, di na pa'y matulungan ni Marituyang. Ay namare, si kamot tan tinakabaklay iti arado. Apay ngay. Ay, nagsado mo ngamin day abadong Maray. Ay, ayabam ngamin tatulungan na kang agbangkag. Nauma akon amangay ayab ken kwa na Maray. Siyak laengan at agtrabaho. Tamabanugak laeng amang pilit ken kwa na. Bambantayan na mutlatan tigaraw dagiti barangay officials. Nang runa kaninteng. Ay, pasensyan ani Kapitan, takasta ka nga rod ni Badungkaw. Naglaing nga agdilaw, ngam no iso ti dilaw agungag. Ala, mapan ka nga ruden ijay bangkag yo, Maray. Ay, uwan man Maray tanay, nagdagsan da ito arado abaklay kaw. Nakabadang, anya ti aramidam. Umayak ang tugaw dito tersina, Maray. Umay laang manan agsipot ti aramidam. Ay, kitwin na. Saan ka amabalin abas tagtugaw dito tersinak? Nay, apingay, iparit mo, tagtugaw dito. Katwan ata tersinak. Apingay, parit mo ngay. Ibawal kon dagiti umay agtugaw nga agsipot-sipot laang ti umay naramidan ditoy. Anya. Imbag ko mamot no saan na kami nga yaramidan iti dakes nga istorya. Ireklamo kan sa. Ay, agreklamo ka laang. Basta saan kan ang mabalin nga agtugaw dito tersinak nga umay agsipot. Dito'y lang nga tersina ti mabalin ko ang pagtugawan. Nagado dita sirok ti kay kayaw. Kapitan,
Pinarita ko ni Kabadong agistambay ije tersinak. Kasimit. Kasanaw, jay lagsipot ya mo nga aramidon. Binagaamla ko mga imbis nga agtambay. Inatulungan ni Marituyang. Ay na, amo na daytan, kapitan. Tani, kasi ni Marituyang. Agmay-may siya nga ada iti bangkag. Idinto tani Paribadong ka. Hay, agtugtugaw tar aramidin na. Kaano nga taaya sumardeng ti panang sipsipot na kadatayaw. Hey, uray sakit masikuranak itikas jengar aramidin na. Limabas manen ni Marituyang anaggapo ije bangkag na. Permi piman ti pan nakabannog na. No kumamit tatulungan ngamin ni Paribadong. Ket no agmalmalam ang nakatugaw ijay ighed. Sipsiputan na kami nga ron nga opisyal. Win nga rod Ay, maumaakpaykit din amang kitkita kun kwa Saan nyo langan na pampansinin? Sa bagay magkit di Aramidan nyo latan dagiti trabaho yo nga opisyal. Wala, mauman tulat ta. Day, anya ngay aramidom di tasalas ba daw? Nakatugaw. Sipsiputan ka. Siyak pa'y tisiputam, anabambanog ang naggapoy jay bangkag. Sipsiputak, titunggal garaw mau. Tanay, mabisina ka. Ako pala naluto may. Ay, saus, sika kumamaten at imapanaglutaw. Si kamot din Awan may inararamid mau. Kanya nga awan. Napanak nagsipsipo di tarwar. Saan kayo din na trabaho na ito? Ay, makauma ka! Kanya makauma sa sawab. Si kaki di at makauma. Na saan ka mapanagluto? Siyak man ti agtugaw ita, badaw. Ha? Siyak man ti mangsipot iti garaw mau. Kanya. Baliktaden taman ita, badaw. Si kamot ita ti siputa. Kita man tilaing mo ita. Ay, sana kun ama pa nagtrabaho ijay bangkag may maray. Nayapay ngay. Makamumaten, ani badong kong agtrabaho? Ay, impasublat mon ken kwa ti panagbangkag. Wen marwam gayam no saklaang. Nasaya at launay dayta na panunot mo. Wen maray, mapilitanan ni badong kaw ang mapanagtrabaho. Ay, katawan nga roden at imang dilaw kada kami no kasta. Maray, ayan na ngayon, nituyang ka. Ay, awan diti tersinak. Nakita lang mo, makisi-istorya king ka itay. Timbakder, jak amo no sa dino tinapanan na. Apay, di na imbaga. Ay, jak nasiputan. Ay, napanandangatan ngay. Apay, di mo ayan nasiputan. Saan nga nag? Naglaing ka nga agsipot. Hanggang di mo matgaya masiputan ni tuyang mau. Ibagam, kadagiti tanod, anaskan akanayon kayo nga agrunda. Makapasadot met no maminsan ti kanain nga grundang kail. Kayat mo, ada kayo tisiputan ni Paribadong. Kahit adan tuman ibaganan. Ayunan niya. Sapay naglaing nga agaramid iti istorya. Kituray mo't da kayo nga opisyal lang kail. Sipsiputan na kayo latan ni Tata Badaw. Iso nga raw, dadi mo kadimadlaw agim magat kamin. Win nga raw dang kail. Ada ngamin ni Paribadaw nga pan naka-CCTV tayo iti barangay. Unang kail, tamakita namin abanag dito barangay tayaw. Maray, birbirukan na kan ni badong mau. Bayam nga agbiraw. Sa bagay, nalaing nga agsipot. Ang mga noomay nakabirukan dito balay. Ibagam nga awanak maray. Nay, apay ngay. Tapno mapilitan ang mapanagtrabaho. Siyak lami na Sa bagay mo't kit di Agdunya akmat ita maray. Agmalmalumak dito'y balayaw. Agmalmalam nga? Dito yakun aamangal daw kan makikapay. Kastagayam ti planom. Basta di mo ibagbagakin ni badungkaw nga daak dito'y balayaw maray. Nasken asaan na amaamuan. Awan mo ito, ninanamatuyan. Kwaraw. Nay, napananan ngay. Apay adi mo nasiputan no sa dino tinapanan na. Saan nga raw?
Apay nasiputan maya. Sa anak mo't analay nga agsipot akas kan ka. Ay, naumansan ni tuyang ko kanyak ah. Lakit niya. Nauman to pa'y ni uncle ko asip-siputan. Ah, kastaya. Di mo lang amin amukay. Ado ti araramidin ni uncle kao. Man-manon to pa'y nga ginana. Ay, agawid kan, Maritoyang. Nay, apay apagawid na ngay kapitan. Kat adupay mo da ito'y kape kan asukar yaw. Na, talaga nga ado pa ti plano mo nga ibusan. Diyak pa'y kumakayat ti agawid. Ay, kasi ni Badong mo no di kagawid. Ay, bayam, kapitan. Saan to? Pa'y amasyan kanyak. Ay, kasi matawan ka na. Yung kailutuan kay din. Apay nga ibaon nak nga agawid. Kat kanayon na kanto pa'y asiputan. Ah, Siyak pa yun ti mabain iti kasjengar aramidon na. eh, di mo kadi amaw aga po iti panang sipsipot na kada kamay. Kat ad-ada agi magat kamay. Nag-work. Ah, kastaya, kapitan. Opo. Anda nga min mang sipsipot kahit. Isu nga ada mo pagsayaatan na. Ti panagsipsipot na kada kamay. Ah, adaya mo. Ay, kawin. Isu saan ko akaguran ni Pare Badong? Ay kat agyaman nak ang araw, kapitan. No saan mo akagura? Awanin ni tuyang ka. Ay, tuyang, agawid kan ah. Ada akon. Ah, hay, adakan tuyang. Dakpay kumakayat ti agaway. Ngam pinilit nak ni kapitan. Takaasi ka kanaw no awan kaduam dito'y balay. Wain, itantupay ka kasi akon. Day tanto lang amin nagsipsipot ter aramidom. Isungaron nga isardeng kaon. Mapana ko nagtrabaho, iyay bangkag. Ano saan ka nagumura kanyak? Nasaya at mo, tapno saan la aday tagsipot-sipot ter aramidom. Di ka lang mabain. No isardeng kong tagsipot, saan ka ba't tinapumanaw dito'y balaya? Basta trabaho ka saan ka apanawan? Kit no sumangpetak ang naggapo iti trabaho, naskay nga danaluto ang makanan ah. Day talagayam. Nalaka aklaang matkat akasarsarita badaw. Ay, tatabadong. Di mo usaran ti oras kan panawan mo. Amang sipot iti garaw ti padam atao. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Dr. Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Sagmamano day dyan nakabitin alakaw, maray. Ayan na. Day dyan na Yakar mo day ta imam, amang ito daw. Kasano ko maamakitak ngay. Nagado alakok ang nakabitin. Ada ka pansit, ada ka toyo, ada ka krispa. Day dyan nga raw. Hay, ijak man amo no anya ti kayat mo agatangay. No apay ngamin atudo ka atudo. Adi mo ibaga no anya. Kita ngamin day tiramay ko amang itudtudo Day jay aw. Isumot gayam atudo ka atudo. Gaputa kayat mo nga ipakita day taramay mo nga dasing-sing na. Exactly. Nasaya at matanadlaw mo, maray. Balitok dito asing-sing kaw. Nagdakkel na sing-sing day ta. 100K ko naman. Ay! Di nakman ang awan iti kasta, maray.
100K? Itaak lang nga nakangag iti kasta. Lakwan na ki din iti tuyaw. Talulaang apirasa. Anya? 100K day ta singsing mau. Ngem talo lang a piraso at tuyaw tigatangam. Sagay sa kami kinibadong kaw. Jay may sa ipasidami jay pusa may. Mala, ikan na kun atay nakilutaw. Anya ti kunan, Chip? Ada holdapper dito kabildatan? Oy, saan lang holdapper? Kidnapper pa Nagadumot eh. Agi kata ko na tanod. No kaano mo't nga imado dagiti kriminal dito yung lugar tayaw. Kunamot nga agikat kan. Makapadanag mo ngamin dagit ang ibagbagam, Chip. Ay, at dapay gayam na yun na. Ha? Saan lang nga holdapper kan kidnapper? Anya ngay? At dapay gayam killer. Ikaw pakarampi di taruan tuyak. Napanak laang gimatang iti tuyo asidaan ta. Gimatang ka ang taltalo tuyaw. Agtip-tipid tang raw tanangin na amin nun agagatangon. Pag tipidon na kaon, idin to tagimatang ka ti dakkel a singsing mau. Kasano mga main, insaldam dagiti nagadong alahas ko iday. Aging gaita, di mo pa'y nasaka. Saan ka mabalin na rumwar na suot mo dahi ta singsing tuyak. Tapay, kasano nga rod ama ipasikat ka nujak erwar. Kasano nga rod ama amuan dagiti tattao nga dadakkel asingsing ko abalitaw. Nujak ipakita kadakwada. Apay ngamin aya, anas kan nga ipasikat mo. Iso nga rod agim matangaktap ni ipasikat ka. Ala, naluton day tutuyo. Naluton day tay. Naksit Mike. Ayunay kan tuyang. Kasano kasi daing ngay day ta. Naksit atuyaw. Kapitan, adaman la damagag. Anya day ta kagawad. Apay, punno aya di ibagbagani ko araw nga adda kano hold upper kas kada kidnapper diti barangay tayaw. Ay, uwan, ipuno nga da. Iso nga ron, pagan nadak dagiti bumarangay. Adapay kano killer. Ay, win. Ay, Sus, nakaamamak mo no kasta, kapitan. sus. Iso nga agad nagkakagawan. Dagiti baak ti paborito da biktimaan. Ay, isus. Ay, umadanin ti biyag ka no kasta. Ay, no sumipngitan, irekap mo ti tersinam, ah? Sapay iso ti kapigsaan ti panaglakaw. Ke bagaam dagiti customer mo, ah? Saan da mabalin arumwar kadagiti babalay da mapan gumatang no sumipngit? Sumipngat nga umaddadag iti hold upper kan kidnapper, kapitan. Kan killer pa'y, ah? Ay, nagbidot kan samat, kapitan. Aswang samat ti rumbang apagbut ngan tayaw. Ay saan? Anya nga aswang. Kidnapper, holdapper, kan killer laeng. Di mo lalaokan iti anyaman kalukwan. Mare, nasayaan man, tanalagip mo ti umay makikaruba. Una maray, tanabayag asa anak-anak ikaarubakin ka. Kumusta anak mo na? Aywan anya. Kumusta ka ngayon, Maritoyan? Adda nagtubo ka muro dito rupak. Adda ay kita agman. Dito man ni maray, makita. Awan mo't ti makitak akamuro di tarupam. Nagdadakla ang mat akurat-rat ti makitak. Ay namaray, itudtudok lang aruden. Dito man ni, di ka pa na makita. Ay saan samot akamuro dayta? Sa balin samot ipakpakitam. Anya ngay ko mamaray. Daytan samot nagdakkel asing-sing di tatamodom ti kayat mo nga ipakita. Ay, naglaw mo gaya maray. Kunak no di mo makita. Nagdakkelan dayta asing-sing maray. Pudno abalitok dayta? 100K. Ay, agasem ngay dayta. Nabailam ti gimatang iti 100 karat abalitok asing-seng.
Siyak paiti ko na maray. Manungay nga ron day ta, maray. Nangina, di mo ka ba ilan agatangin? Ay, jakmet kat gumatang. Damdamagak laang numano. Ay, kung kaya maray. Agda mabulod abagas siyaw. Ha? Umay ka bumulod iti bagas. Di nagsama kaya't apabuludan maray. Agawid nga rudan. Ay, kat pabuludan ka, maray. Anya kalakit din, aya. Kagudwat ka banti buludag maray. Sige. Hanggang mas daawak. Tanagdakkel day tabalitok asing-sing nga umay mo ipakpakita kanyak. Ika, awan gayam isa ang yo, abagas. Paray, palsuada magsamo di bagbagada nga the hold upper, kidnapper, ken killer dito ayan tayo. Palso nga ibagbagam. Kando agpeso. Iso anas kan nga ganda tayo. Ay kat tumulong nga mga ron nga grondaan no kasta, paray. Narigatay no may sagmak tayo. Ay mayat very good ka barangay ano kasta. Wan paray. Kat dito ikon nga usaray, tiki naturid ka. Badaw! De. Pukawan na kamatan ni Marito yang. Jakman mo paray. Umay mo man bagkatan dito kagudwat ka ban abagas. Nay, ada yung kaawitin pare. Nangalaan na nga tangay, day takagudwa ka ba na bagas? Agure ka. Nadyag silap-silap iti iman ni Marito yang. Ay, dayjay paray. Sing-sing na. Puro abalitaw, paray. Sus, delikado. Ha? Delikado. Ang mga hold-upan dyan, no, ipakipakita natin sing-sing na. Ay, wala niya. Ay, ibaga man kingkuha na. Saan ba'y analpasti pa nang ipasikat ko dito'y sing-singkaw? Iso adi mo pa ikat dito'y ramay kaw. Angam Ay ka sa... pangasem, tagulim ka. Delikado nga rod ka na o kadagiti hold upper. Nagado nga hold upan da, siyak pa'y mahal. Ay na, awan ti pilpilyan da, dagita managdagdakais. Ay di naksuruan si kabadaw. Ipapas ko pa nga ipasikat da iti balitok asing-singkaw. Kat awan makalapad kanya. Marikwana, nadamag mo ka din dyan napasamak ijay ilay. Anya day ta, maray. Ay, sakbay nga agpinadamag kayo maray. Orayan dakpay mata. Ay nasaya at mataimay ka, Marituyang. Masapol, amangag mo day ti adamag. Iso nga agdengag ka analaing, Marituyang. Sigay, agdengagak analaing. Anya aya day taadamag. Ay, amom. Adda ka no bakit apinutad dati tammudo na, ijay ilay. Apay kanungay, maray. Kasla kanyak kabakat nga tamaray. Ay, basta, bakit? Kat ammo yun no apay? Apay, maray. Nalaing siguro nga agito daw. Iso apinutad da jetam mo na. Gapo, taad da balitok asing-sing iti tammudo na. Yay. Kayat mo asawan, hinold up da jeramay na. Nga adda balitok na. Diyo ko na mapasamak mo't kanyak day ta. Ay, Marituyang, no saan ka nga agan-anad? Iso, ati balakad mi kan ka, Marituyang. Ikatam day ta sing-sing, di tatam mo daw. Iyakar ko dito'y sa bali aramay kaw. Saan mo nga yak-akar, tapno saan da apot doon, day taramay mo. Ay, malaksid no kayat mo maputad day tamay sa aramay mo. Apay, asino kumamot nga iti mayat amaputad ti ramay na. Ay, amo kon ti rumbang aramidag. Idulin mo day ta sing-sing mo, tapno saan nga agpagad ti biyag mo. So katakit di iti kwintas. Apay ngay? Tapno saan daapot din ti ramay kaw. Saan nga ta amas delikado? Kapitan! Kapitan! Mare, nagpudot ka magmagna ka dito kalsada. Oray si Kantupay. Anya day ta silap-silap di tatangan mo? Ming-mingam-ngamin, Kapitan. Nagpuskulan ako intas data. Balitok? Naggagatel ko man ato'y tengid ko no saan abalito. Ay agasam data.
No saan asingsing abalitok? Kwintas abalitok, ti isuot mo. Kasanaw, ibagbagada mo nga may nga amangan kanunupot dan dagiti hold upper dayto ramay ka. No agisuutak iti balitok asingsay. Ewan man. Delikado talaga. Iso aday tuyin kwintas at ipasikat ka. Hey, bagay ko kadi mo lang, Ay, kapitan. Bagay mo nga saan mo nga ilabas-labas dito'y kalsada. Ah, i-display nga raw. Ay, madi! Don't! Delikado! No makita dagiti holdaper, kidnapper, kan killer. Sandak mo't siguro nga ananon, kapitan. Ay, don't say that! Delikado tag pag nakunak. Nagrunakat ada suot mo anangin nga alahas, hindi. Sige, kapitan. Panawan ka, tamapanak pa'y iyay abagatan. Ay, agan anad ka maray. Ang mga numasalaw mo, dagiti man nagdakdaka. Nakabutbutang mo tis istorya ham, Chip. Abay, mabutang ka nga eh. Mabutang nga araw. Pagsigarak pa sika. Anya tinakabot-butay nga istorya niya. Ay, ni Chip, Mabutang nga. Pag-istoryahan ni Chip, tatabadong. Takrot kamot gaya mo, Sep. Ha? Istoryahin nyo na. Tapno mabutay nga, Mike. Na? Agtaray kan tupay. Apay ko mga agtarayak. Ala, istorya mo. At nakano bakit ijay ili adi ng randa? Anya, taapay adin ang randa. Gapo tabalitok ti kwintas na. Tinakaw dati kwintas na. Mala. Gapo talimaban. Dayjay, di ng randa. Jesus, nakabutbuto nga talaga. Ay, nito yan ka. Ha? Kita ni tata ba daw? Permiti taray na. Nay, dapay na sabat na, Katkatawaan dan. Kunak man nung naturid alakay. Ni ba dong samo day tartaray ang masabat ka? Tuyang. Apay, anya ti kabutang mau. Dagiti holdapper, kidnapper, kinkiller. Adadan ditang. Ayan da. Apay abiro kami na. Ay agawid tan, darasem. Ay, sos! Pinag-igudod, aguri ka man! Ay agawid tan. Ang mga numakita na ka dagiti man nagdakdakays. Kit ikatanda mo day taulaw. Di nakman bot-bot ngan si kabadaw. Apay bubungan kaya. Iso nga rod kano ti inaramid dagiti man nagdakdakas ijay bakit ijay ilay. Nga danapos ko labalitok akwintas na. Aramiden da nga takanyak dayta. Kaduin na. Tadaytangay na puskula kwintas mo. Ay, partakam nga rod ba daw? Sige, agawitan! Darasam! Si kamot ti mangiguyod kanya kaun. Ay ako, ay kamot na. Mare, mapan mo ilako dagita balitok nga alahas mo ijay ile. Wan, tadagito'y magayam ti pakatayak maray. When maisagmak ka, ay nadamag mo dyan na pasamak ijay ile. Ay nahun maray, ay nakabutbutang day taadamag. Ay iso nga ita, tanasa papay. Ingka ilako amin ng dagita alahas mo. Tapno adda kwartam, kat igatang mula angan iti bagasyo kan ni badong mo. Ay wun maray, tanay. At dapay gayam bulod ko kan kaakagudwat kaman abagas. Wan mare, bayadam meten Wun maray, umay kunto bayadan inton mailakok dagito'y alahas kaw. Badaw! Umay ka, tamangantan. Nakaluto ka na ya. Ayaban ka, ayan no sa anak pa'y anak halutaw. Anya nga day ta si Dainta. Kunam ana umakan iti tuyaw. Iso akarni mo day to inlutok asidanta. Nangalam nga tinggatang na. Inlako kun adagiti alahas kaw. Ay, may bayad pa'y tuyang. Tapno umatidog pa'y, tibiyag mau. Anya ti ibagbagam agatang maray. Ito duman ngamin Dayjay kunakken ka. Masapul pa'y ayang itudok. Apay. Ayan na nga, sing-sing mo, maray. Awanon, inlako kun maray. Sigurado ka? Wan, inlako kun dagiti alahas kaw. Ay, sino nga'y mat nga minti mayat amapot dan iti ramay ken ulaw, maray. Ay na, nanatoyang. Saan mon at
tarigagayan ti adu nga alahas. Naragsak ken natalnalakad ti panagbiag mo, undas daytan. Alasigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.